sanibonani ngithi ngiyabingelela bakwethu ngibingelelayo ke usiphumelelo wakaMbhele phasi le emzimkhulu bakwethu ngibingelela nje ngisohleleni le SP Media TV la ngizonethulela udaba umfana semncane kakhulu bakwethu la ozibiza ngokuthi umjolisi uthi ucela ukunethulela umusic video wakhe ozobe okhipha ngolwesihlanu umhla ka4 isihloko sengoma sithi baba kaEnzo ingoma edume kakhulu bakwethu umhlaba wonke akekho umuntu ongayazi sicela ukuthi nithakasele nandi ipromo ye video yakhe